Dobro jutro, nalazimo se u prihvatilištu za pse Rakovica. U razvijenim zemljama uobičajeno je usvajanje pse iz azila. Koliko naši ljudi udomljavaju na ovaj način pse, pitaćemo upravnika prihvatilišta za pse Rakovica, gospodina Milana Radosavljevića. Dobro jutro. Koliko naši sugrađani dolaze i usvajaju pse? Naši sugrađani dolaze, sada nije to neka impozantna cifra, ali iz godine u godinu uz našu saradnju taj broj se svake godine povećao. Možemo reći da već ove godine imamo preko 250 uslovnih pasa iz naših prihvatilišta. Kojih sve pasa imate u prihvatilištu? U našem prihvatilištu imamo, da kažemo, sve vrste, znači to ne sve vrste, sve rase pasa, to su i rasni, to su mešanci, to su svi psi koji su, da kažemo, napušteni psi, koji ostanu na ulici i koji završe na kraju kod nas u prihvatilištu i ovim putem apelujemo na naše građane da u što većem broju se odazovu i usvoje što više ovakvih lepih kućnih ljubimaca. Ovo je žuće, on ima 2 godine, preko 10 meseci je u prihvatilištu. Da li nam možete reći nešto više o njemu, kakve je naravi? On je, da kažemo, sjajan je kućni ljubimac, jako je dobar, možemo kažem da je on ovde jedan od omiljenih pasa, moj miljenik inače, tu je negde od novembra 2012. godine, inače sa teritorije Lazarevca, pa ako nekoga interesuje, može dođe slobodno da ga udomi. Kakav je sa drugim psima ili mačkama? Sa drugim psima je fenomenalan, sa mačkama isto, sa ljudima je najbolji, tako najviše voli da se igra, da se šeta, kao što vidite tu već na povodcu. Prošao je program i sterilizacije i kastracije, vakcinisan protiv besnila i da kažemo tu je taj program socijalizacije, tako da je apsolutno bezbedno da bilo ko usvoji ovog psa. Samo da kažemo da je žuće jedan od 1000, odnosno više od 1000 pasa se nalazi u prihvatilištu, ali kojih rasa još, ako neko želi rasnog psa, kojih još rasa ima u prihvatilištu? Pa znate kako, znači to su uglavnom mešanci, to su mešanci u tipu određenih rasa, tako da imamo i Rottweiler, imamo i nemačke doge, nemačke ovčare, šarplanince u tipu jazavičara, možemo kažemo da u tipu skoro svih rasa. Koliko neko želi da usvoji životinju, dakle svi psi su prošli program? Tako je, svi psi su prošli program sterilizacije, program vakcinacije protiv besnila i tako da očišćeni su od parazita i ekto i endoparazita, tako da su apsolutno bezbedni za bilo kakvo usvajanje. Koja je procedura usvajanja? Procedura je jako jednostavna, znači mi radimo sa strankama svakim danom od 10 do 12 7 nedelje, tako da i subotom mogu građani dođu kod nas između 10 i 12. Samo treba da odluče sa sobom kako psa žele, da li je to mali, veliki, žuti, beli ili crni. Mi ćemo izaći u susret. Procedura je jako laka, sa nama potpisuje određeni ugovor o usvajanju pasa i sve ih to košta minimalna cena, da kažemo simbolično, 200 dinara. Hvala vam puno na razgovoru. Hvala vama. A mi se nadamo da će žuća, ali i ostali napušteni psi koji su sklonjeni sa beogradskih ulica uskoro pronaći svoje vlasnike. Studio.